Ano pa bala? Sir, kunting abala naman sir. Next election sino po presidente nito. Madam, paabala naman po madam. Bumubuto na po kayo madam. Ma'am, kunting abala naman po. Next election sino po presidente nito. Yo, so what's up mga kasuki at good morning po sa inyong lahat at andito nga tayo sa San Carlos, Pangasinan kung saan gaganapin ang ating kalye survey. So, yun, gusto ko pong samantalin magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking video, sa mga nanonood sa aking mga vlog. So, yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, sino ba ang napupusuan ng mga taga San Carlos, Pangasinan dito sa kalye survey? So, ano pa hinihintay nyo? Tara, let's go. Samahan nyo po ako. Mabala naman po. Survey lang po. Selection sino pong presidente nyo po? Survey lang po. Yaw. Oh. Pakyaw. Ano pakyaw kayo, sir? Ano pakyaw? Sir, kayo po, sir. Survey lang po. Survey lang po. Yes, sir. Pakyaw. Sir, kayo, sir. Survey lang po. Pakyaw din po. Thank you po. Sir, kayo po, sir. Ha? Next election, sino po presidente niyo po? Pakyaw. Pakyaw. Sir, ano, matapang, zero. Zero. Sir, para naman po. Bumubuto pa kayo. Next election, sino po presidente niyo po? Pakyaw. Thank you po sa bala. Tay, pasulbay naman po tay. Next election, sino po presidente niyo po? Sino pong napupusa nyo? Pwede ba yung Pwede ba yung kunibuto? Wala lang. Presidente yan. Opo. Tigara na naman eh. Opo. Sila po yung tumatakbo. Tigara na eh. Gabi, bilang imod. Kaya lang tapos lang ako. Kayo. Donald de la Rosa. Mia Sundalo. Ha? Marcos. Opo. Puti nga lang yung pilik lang Pacquiao. Ati ano, dito tanong Survey po, survey. Survey. Ha? Survey laban. Bongbong Marcos po. Sige po, salamat po. Thank you po sa bala. Thank you po. Ayos na po. Sir. Ginagawang kandidato eh. Sir, pabala naman po sir. Next election, sino pong presidente nyo? Marcos. Bongbong Marcos po. Marcos tayo. Thank you po sa bala sir. Sir, kayo po sir. Basta Undecided si sir. sigurado mo, sure ka na. Oh? Basta sigurado mo tama ang isasabit mo doon. Hindi, survey lang po Kasi tayo. may nagsusurdin kung kasama si Lupido siyang pinatatas eh. Hindi. Pinost namin sa YouTube po Oo, sir. basta dapat tama ang kwanyo. Opo, hindi. May mga... Kasi yung makalupido kung minsan sinisirang survey. Hindi po tayo, salamat po. Thank you po. Pero, ma'am, kunting abala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po na. Canada. Survey lang po. Ano? Yun na, si Marcos. Oh, Wala si Marcos eh. ito. Oh, yan. Marcos po. Yes po, salamat po. Tensya na po sa wala, madam. Thank you po. Sir, pabala naman po, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Presidente namin eh. Silang lahat. Isa lang po. Bongbong Marcos po. Hindi, si Bumbong. Bongbong Marcos din po kayo. Bumbong Marcos. Para saan yan, boss? Survey lang po. Thank you po. Thank you po sa barangay po. Thank you.
selection, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Undecided si tatay. Thank you tay, pwede na po sa bala. Sir, survey lang po sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Presidente Marcos. Marcos, thank you, thank you, thank you. Sir, babala naman sir. Sir, babala naman sir. Sir, kunting abala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Sino po sir? Po sir. Po. Sino po sir? Excuse me. Next election, sino pong presidente niyo po? Sino pong presidente niyo po? Next election. Siyempre si Bongbong. Bongbong Marcos po. Thank you po, thank you sir. Thank you po sa abala. Siya na po. Dito. Sir, paabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Hindi po ako makalimutin kasi ginuti ako eh. Ay, sige po. Undecided si tatay. Thank you, thank you. Ang lisin sa taas yung sabi. Ma'am, abala naman po. Ma'am, abala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Undecided si madam. Thank you. Dito tayo. Madam, kunting abala naman po, madam. Next election, sino pong presidente niyo po? Thank you po. Undecided si madam. Undecided. Thank you, thank you. Thank you po. Pwede na po sa abala. Sir, pasok kayo naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Wala pa, undecided. Sir, thank you. Sir, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos, thank you. Thank you po sa abala. Thank you. Bongbong Marcos, thank you, thank you. Madam, bala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Isko Moreno po. Thank you. Thank you po, thank you. Madam, bala naman po, madam. Next election, sino pong presidente niyo po? Wala pa akong napipili. Undecided si madam, thank you. Unknown. Madam, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Si Marcos. Marcos, thank you, thank you. Pasensya na po sa abala, thank you very much. Thank you. Dito. Ako pipila pa lang. Dito, doon, balik tayo doon, dito. Madam, abala na po. Next election, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po. Oh? Sino po eh? Bongbong Marcos. Sige po, salamat po. Pasensya na po sa abala. Thank you. Madam, Ma'am, pabala naman po, madam. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po, Nay. Survey lang po. Madam. Anong website niyo? Marcos po. Siyempre, Bongbong ako. Bongbong Marcos po. Bongbong, madam, bato may gusto kayo sa dito. Hello, Sir Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Thank you, thank you, thank you. Puro busy sila lahat. Tara, dito. Ay, sir, next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Thank you. Nay, next election, sino pong presidente niyo? Bongbong Marcos po. Sir, next election, sino pong presidente niyo po? Marcos. Thank you, sir. Madam, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Dito si madam. Thank you. Thank you. Busy sila lahat. Busy. Kaya sa labas. Doon siya na po. Hindi na bala naman po. Election sila po presidente niyo po. Survey na po. Wala pa po kasi. Hindi siya ito sila. Parang marami sila. Madam, next election sila po presidente niyo po. Survey lang po. Opo.
Bongbong Marcos po. Sige po, salamat po. Thank you. May mapakarami. Thank you. Sir, kayo po, sir. Selection sila po presidente po. Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Thank you. Thank you po. Pansin na po sa bala. Thank you po. Thank you po. Sige, madam. Sige, masalita kayo. Next election, sino pong presidente niyo po, Nay? Si Bongbong Marcos kasi ano siya eh, matalino. Matalino, si Bongbong Marcos. Papa niya si ano eh, Ferdinand Marcos. Siya yung nag-convert ng ano. Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, baka Ay nanonood sir, siya. huwag kayong mag-alala, supporters niyo kami. Sa Pangasinan po to, San Carlos. Thank you po, pansya na po sa bala. Tara, thank you Ayun ba? po kasi papa niya. Hindi ka gusto mong kantong tayo. Thank you, thank you. Sige. Ma'am, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo? Ma'am, po. Ma'am, sisi po. Ma'am, bumabot po na kayo. Ma'am, kayo po. Survey lang po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, ma'am. Bongbong Marcos po. Thank you po. Pensya na po sa bala. Thank you very much. Up, may sasabi. Sir, pabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. BBM po. Thank you po. Pensya na po sa bala. Thank you very much. Madam, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Ano? Survey lang po, madam. Marcos, thank you po. Pensya na po. Madam, paabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos, thank you, madam. Thank you po. Thank you very much. Sir, paabala naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Isko Moreno. Thank you. Pensya na po sa bala. Thank you. Sir, kayo sir, next election, sino pong presidente niyo po? Isko Moreno din po. Thank you. Sir, kunting abala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos na. Thank you po. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you. Sir, pabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Mga po, kung si sir, thank you. Madam, pabala naman po, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, madam. Bongbong Marcos, thank you very much. Madam, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, baka nanonood siya. Alam. Sir, bumubuto na kayo, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos, thank you very much. Madam, pasurvey naman po. Madam, thank you, madam. Nay, papara naman, Nay. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Balik, kantina, remote. Sir, papara naman, sir. Si Bumbong. Sir, dito. Bongbong Marcos. Thank you, sir, ha. Sir, papara naman, sir. Ramos. Sir, survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bakit tayo? Hindi mo buto si sir. Thank you. Sir, may napupusuan kayo dito sa susunod na election 2022. Survey lang po. Bongbong Marcos Hickson. Thank you. Siya na po. Madam. Bongbong Marcos. Sir, Wala bang ano yan? survey lang po, madam. Survey lang po. Thank you. Pasensya na po sa bala. Thank you. Nay, baka... Nay, pasurvey naman po na. Kasi na po. Presidente. Isko Moreno. Matasa. Bongbong Marcos. Bongbong kami dito, Bongbong. Bongbong kami dito. Madam, kaya po, next election, sino po? Bongbong din. Bongbong Marcos din po siya, madam. Baka may gusto kayo sabihin kay Bongbong, baka nanonood siya. Madam. Thank you. Pasensya na po sa bala. Sir, pasurvey naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Thank you po. Sir, pasurvey naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Thank you po. Pasensya na po sa bala. Sir, kayo po sir.
Next election. BBM. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Sir, kayo sir, next election, sino pong presidente niyo po? BBM. Thank you. Baka kayo gusto kayo sabihin kay sir. Baka nanonood siya. Thank you. Pasensya na po sa bala. Thank you. Madam, sir. Oo, pira. Walang pera. Hindi, survey lang po, sir. May pira, pwede. Thank you very much. Madam, kunting abala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. BBM. Madam, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya po ngayon. Stay stronger sa mga kalaban. Thank you po. Thank you po ng napakarami. Thank you very much. Ay, sir, kunting abala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos, thank you very much. Thank you po, kaya siya na po sa bala. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Ay, bahala na kung sinong lalabas. Sinong lalaki? Oh, yan ang presidente natin. Sino po? Sino? Yung isa po. Puro gwapo yan eh. Sino po yung napupusahan niyo? Silang anim. Mahirap May maganda po, may maganda. Maganda yan. Si Madam yan eh. Undecided pa si sir. Si Otol. Sir, next election, sino po presidente? Alam na kay camera niya. Saka na lang. Undecided kayong dalawa, sir, no? Okay, pwede na po. Pasensya na. Sir, kayo po, sir. Next election, sino po presidente niyo? Alam po, kung sino lalabas siya. Undecided si sir. Thank you po, pasensya na po sa bala. Thank you very much, sir. Kayo po, sir, next election. Undecided si sir. Undecided. Sir, bumupunta na kayo, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Undecided si sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Pasensya na po sa bala. Thank you. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election? Apo. Sino po ang napupusuan niyo? Wala pa, undecided si sir. Undecided. Ma'am, kayo po bumukita na kayo. Dito po. Madam, kayo po, madam. Ano po yung sinabi niyo? Isko Moreno si Madam. Thank you. Sir, kayo po. BBM kayo, sir. Thank you. BBM si sir, BBM. Madam. Madam, survey lang po, madam. Next election, sino po presidente niyo po? Lakson ka na. Sabay ganun. Bongo puno yung sakay. Ma'am, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Undecided si Madam. Thank you. Pasensya na po sa bala. Madam, ano yung sabi mo, madam? Next election, sino po presidente? Isko Moreno, thank you. Madam, baka may gusto pang sabihin kay Sir Isko. Baka nanonood siya ngayon. Thank you very much. Dito. Madam, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo? Marcos. Madam, kayo po. Sino pong presidente niyo po? Si Bongbong Marcos din po si Madam. Thank you po. Pasya na po sa bala. Madam, pasulbin na naman, madam. Madam, pabala naman ngayon. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos. Thank you very much. Pasya na po sa bala. Madam, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Ano yan, Apo. survey? Survey lang po, madam. Ayan. Marcos. Thank you, madam. Kayo po. Next election, sino pong presidente? Teacher ako, baka ma-electionary. Dito si madam. Government employee. Sige po, salamat. Thank you very much. Thank you. Sa piga dyan. Madam, survey naman po. Election, sino pong presidente niyo? Survey lang po, madam. Survey lang po. Sino daw presidente? Survey lang po naman, madam. Opo. Survey lang, madam. Survey po. Next election, sino pong presidente niyo po? Opo. Lahat sila? Sila po yung Isa lang. Ay, isa lang po. ito na lang. Sino po,
Bongbong Marcos. Sige po, salamat po. Madam Pepo, madam. Baka pinili po sa... Bongbong din po kayo. Thank you. Madam Pepo, kaya na po yung last. Madam, sino po? Sino po napupusuan niyo po silang anim? Nanganin? Apo. Walang boto. Walang boto. Decided si Madam. Decided. Thank you. Sir, sir, next selection, sino pong presidente niyo po? Ayun, Nene daw. Si... Next selection, sino pong presidente niyo, sir? Ang decided si sir. Magamit. Lacson. Thank you very much. Pasensya na po sa bala tayo. Sir, bala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Thank you. Thank you very much, sir. Pasensya na po sa bala. Thank you, madam. Madam, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, madam. Survey lang. Okay, madam. Survey lang po. Ay, sir, nila. Apo. Sir. Si Bongbong Marcos. Madam, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, eh? Baka nanonood siya. Madam, next series pa. Bala naman po. Kulay green. Bongbong Marcos po. Thank you. May fellowship. Nay, pansya na po. Sa bala, madam. Pillow, Samplora. Madam, kayo po. Sino po ang presidente niyo po? Next election 2022. Ano? Bongbong Marcos po. Thank you. Gabi chocolate. Sir, pabala naman sir. Sila. Say. Thank you po. Pansya na po sa bala. Sir, pabala naman sir. Sino po presidente niyo? Po. Alam niyo, sino po sir? Hindi po iba. Ay, sakay. Sino po sir? Anong survey yan? Anong survey? Ako! Sa YouTube, madam. Sa YouTube po. Thank you po. Sino po presidente niyo po? Survey lang po, madam. Madam. Hindi pa. Decided si madam. Thank you. Decided si madam. Thank you. Madam pa. Para naman, madam. Decided sino po presidente niyo po? Survey lang po. Ay, wala ka na lang. Undecided si madam. Thank you. Thank you, madam. Pa-survey naman, madam. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Bakit po si Bongbong? Maganda siya. Para mabalik ka na natin. Sige po. Thank you very much. Thank you. Grabing tao dito, guys. Dito. Madam. Survey lang po, madam. Survey lang po. Next election, sino pong napupusuan nyo? Sino pong pangulo nyo po sa darating na halalang 2022? Marcos. Thank you. Madam, kayo po. Marcos din po. Thank you. Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, madam. Baka nanonood siya ngayon. Bongbong Marcos po. Sige po. Thank you po. Pansya na po sa bala. Sir, pabala naman, sir. Madam, pabala naman po, madam. Madam, baka may napupusuan kayo dito, madam. Wala pa. Undecided si madam. Thank you. Undecided si madam. Thank you. Paunahin mo natin si sir. Okay. Thank you. Madam, pa-survey naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Lesson sa daga. O, madingit na ng bato. Survey lang po, madam. Sila siya, patuloy pa yun. Doon man nyo, pero nyo, ha? Sino po? Ito ba yung ano eh? Hindi, madam, survey lang po naman. Sino ano? Nagiging president? Apo, sino po yung napupusayin nyo sa silang anin? Bali. Ay, nalaman nyo lang po eh. Manny Pacquiao po. Thank you. Madam, baka may gusto kayo sa din kay Sir Manny. Baka nanonood po siya ngayon. Wala po. Thank you po. Kayo siya na po sa bala. Ay, dito tayo. Madam, pagsabi naman po. Ano na po? Madam, sino pong napupusayin nyo silang anin? Survey lang po. Next election. Esco Moreno po. Madam, bakit si Esco Moreno po?
Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Isko. Baka nanonood po siya ngayon. Wala po. Thank you po. Thank you very much. Madam, pasulgin naman po, madam. Ay, di pa po. Namatay ka dito. Thank you very much. Kulang. Hintay doon. Uy, sir, ganda. Madam, pasurvey naman po. Abala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Secret. Undecided si Madam. Secret daw. Madam, next election, sino po presidente niyo po? Kami dito lang. Ha, survey lang po, Madam. Bongbong Marcos po. Thank you po. Pansya na po sa bala. Thank you. Ay, salam. Thank you po, Madam. Pansya na po sa bala. Thank you po. Lagyan mo siya, secret. Next election, sino ang presidente niyo po, Madam? Marcos. Po, Marcos daw po. Madam, pabala naman, Madam. Next election, sino po ang presidente niyo po? Survey lang po, Madam. Kayo po, Cisco, Madam. Thank you. Madam, kayo po, Madam. Bongbong Marcos po, thank you very much. Pensya na po sa balan. Thank you very much. Nay, pabala naman, Nay. Nay, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Hindi po niya alam. Undecided si Madam. Sige po, survey lang po, Madam. Sige po, thank you po. Madam, pabala naman, Madam. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, Madam. Survey lang po. Para sa... Ano yan? Ano yung tanong? Presidente po. Ay, Sino po? BBM ako. BBM si Madam. Thank you, Madam. Bakit po? Siyempre, proud lang ako Ilocano. Ay, thank you. Madam, baka may gusto kayong sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya Ah, naman. kay Sir Bongbong. Opo. Ah, Harap kayo sa camera, baka nanonood siya, Madam. speechless. Basta maka-BBM kami. Thank you po. Madam, sabihin naman po, Madam. Siya, sino po presidente niyo po? Masasabi ko lang. Kailangan na po ng pagbabago. Lenny Robredo yan, Lenny. Thank you. Bakit para saan yan? Undecided si Madam. Madam, para sa YouTube po, Madam. Para sa YouTube. Ano na lang po? Madam, sabihin po, Madam. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Madam, baka may gusto kayo sabihin kayo sa inyo. Ayaw mong silugaw. Sir. Nasabi naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos din po. Thank you. Pasya na po sa bala. Thank you very much. Sir, pabala naman, sir. Bongbong Marcos. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Thank you very much. Kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po matangkal. Action. Thank you. Para sa inyo. Survey lang po, sir. Survey po. Selection siya po, presidente mo. Ay, ano? Sino ba? Hindi, kayo nagsisurvey po kami. Marcos ako. Marcos, thank you. Marami na, Marcos. Baka may gusto kayong sabihin kay Sir Bongbong. Good luck na lang. Agad lang. Sige po, pension po. Pero malakas yan, no? Bongbong, thank you po. Sir, pasurvey naman, sir. Sino po presidente niyo mo? BBM, si Paniyoy. Thank you very much. Thank you. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos, thank you. Sir, kayo po. Next election, Marcos din po si tatay. Sir, kayo po. Marcos. Sir, kayo po. Marcos din si tatay. Tay, kayo po. Kasi pagyautan. Sino pong bato. Thank you. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya ngayon. Ayun. Tay, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Manny. Baka nanonood siya po ngayon. Ha? Baka may Boss, may Christmas? Oh. Kahit na isang aso lang. Isang globe. Okay, isang club, kayo wala ng kapartner. Hindi po, pasensya na po sa Lugar ka. Diyan. Natakabala naman po. Kunting abala lang po. Thank you po. Matik na yan, Sir, BBM. thank you. Madam, pasabi naman po. Sino po presidente niyo po?
naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, survey. Opo. Oh. Marcos, sir, Marcos, thank you. Tay, kayo po, tay. Next election. Po, Marcos din po si Sir. Sir, bakit po si Marcos, sir? Sige po, sir, tayo siya na po sa bala. Sige po. Sino po presidente niyo po? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa po alam. Undecided pa si madam. Thank you, thank you. Thank you po. Tayo siya na po sa bala. Madam, pasabi naman po. Sino po presidente niyo po? Apo. Survey lang po. Isko Moreno. Bakit po si Isko, madam? Madam, sa inyo naman kami. Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Isko. Wala po. Thank you po. Madam, next election, sino pong presidente niyo po? Ha? Next election, sino pong presidente niyo po? Ayan ba yung ano? Apo, sila po. Lenny Robredo, thank you very much. Thank you po. Pansya na po sa abala. Tali survey po. Tali survey. Madam. Thank you. Madam. Madam, papala. Bongbong Marcos, pansya na po sa abala. Thank you very much. Ay, bata pa sa dito. Salamat po. Sir, sino pong presidente niyo? Marcos. Thank you very much. Thank you. Tay, pasubi naman po tayo. Next election, sino pong presidente niyo po? Thank you. Sir, tabala naman, sir. Tabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Next election. Pacquiao, thank you. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Manny. Ayun na. Thank you po, sir. Thank you po. Madam, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang po. Bongbong Marcos, thank you. Sir, kayo po. Brother si Pacquiao, brother. Next election. Siyempre si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Brother. Thank you, sir. Thank you. Tay, pasabi naman po. Next election, sino pong presidente niyo po sa darating na 2022? Sino pong napupusuan niyo po sa kanilang ano? Bongbong Marcos, thank you. Thank you very much. Baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Wala po. Sige po, thank you po. Presyo na po sa bala. Thank you very much. Dito. Sir, kabala na sir. Next election, sino pong presidente niyo? Bongbong Marcos. Thank you, sir. Thank you po. Madam, bumabuto na kayo, madam. Madam, pabala naman po, madam. Next election, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang po. Lacson. Ping Lacson. Madam, bakit may gusto kayo sabihin kay Sir Ping? Wala na. Thank you. Sir, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Nga po na yung undecided si Sir. Thank you. Madam, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang po. Nga po na eh. Sir, salamat. Ay, madam, salamat. Madam, kayo po. Hangga po ma ni. Salamat. Hangga po ma ni. Madam, para naman po, next election, sino pong presidente mo? Next election, sino pong presidente mo? Sir, bilang po, madam. Isko Moreno po, thank you. Madam, bakit po si Isko eh? Baka may gusto kayo sabihin kayo sa Isko. Wala po. Sige po, pansya na po sa bala. Madam, pasurvey naman po, madam. Madam. Thank you. Madam, pabala naman po. Sino po presidente niyo po? Madam, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Wala po, presidente na to. Thank you. Madam, sino po? Next election, sino po presidente niyo? Sino po napupusuan niyo po?
Si Bongbong Marcos po. Madam, bakit po si Bongbong? Surada ko lang. Ay, susurada niya na. Thank you very much. Thank you. Sir, bumubuto na kayo, sir. Mag-selection sino po presidente niyo po? Lini Robredo. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Madam Lini? Wala na po. Thank you. Pasensya na po. Magpabayan naman po. Kanila. BBM. Ma'am, bakit po si baka may maganda daw. Sige po, pasensya na po sa bala. Thank you very much. Wala pa, bala naman po. Next selection, sino po ang presidente niyo po? Sabi na po. Apo. Leni Robredo, thank you. Madam, baka may gusto kayo sabihin kay Madam Leni? Wala na. Sir, ito sir, pakabala ko na po. Next selection, sino po presidente niyo po? Apo. Bongbong Marcos po. Thank you. Bumalik yung dati. Sir, pabala naman sir. Next selection, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos din po. Thank you. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Sir, pabala naman sir. Sir, di lang po. Sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Saliw. Masurvey naman po. Baka huli ng koping abala. Next selection, sino po presidente? Hindi matulayan. Ito pa lang niya, di ba? Thank you. Tara, doon tayo. Ano ganun? Artikan kita. Wala tinita sa mga kamalot. Presidente niyo po. Survey lang po, survey. Si Madam Ray po tayo. Next selection, sino po presidente? Survey lang po, survey. Bongbong Marcos si tatay. Thank you very much. Si tatay. Wala pa, bala naman po. Next selection, sino po presidente niyo po? Survey lang po, madam. Marcos. Sir, pabara naman sir. Next selection, sino po presidente niyo po? Marcos din po. Thank you very much. Pasensya po sa bala. Grabing tao guys, kasi araw ng tinda nila dito sa San Carlos, Pangasinan. Tara, doon tayo. Sir, pasubi naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos. Thank you very much. Sino po sa bala. Thank you very much. Sir, pabala naman po, sir. Sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Po? Po? Digong pa, Rodrigo pa. Wala pa, eh. Wala na dito. Sila na po yung tatakbong presidente. Hindi ko papapalitan sa yan. Mabait. Yan, mga kanyan. Wala yan. Di U30 pa ako. Ay, sige po, pansya na po. Thank you po. Sir, dito po yung new na kalingke. Old. Nandun dito. Thank you po. So what's up guys, no? Medyo marami na yung na-survey dito sa new. Kasi dalawa tong palengke dito sa San Carlos eh. So yun, ang gagawin natin ay pupunta din tayo sa kabilang palengke. So tara guys, samahan nyo ako. So andito na nga tayo dito sa old na palengke. At gaya nga sinabi ko sa inyo, dalawa yung palengke dito sa San Carlos, Pangasinan. So tara, samahan nyo ako. Sir, pabara naman po sir. Next
next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos po, thank you very much. Thank you po. Nandito na po sa Abala. Sir, Abala naman po sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Wala pa po, undecided si sir. Thank you very much. Dito lang. Sir, Abala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Wala pa po sir. Po? Robredo. Thank you very much. Sir, babala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Opo. Sino po presidente niyo po? Next election. Sino ang presidente niyo sa susunod sa eleksyon? Election. Ano po madam? Sino po? Ay sir. Survey lang po. Kailangan yan. Survey lang po. Survey. Survey? Opo. Okay sir, sino po napupusuan nyo? Ay, ano tayo? Tawag ka dyan! Gusto ako. Ano po kayo? Tatlo kami. Ma'am, kayo po. Isko ka ba? Isko, apat. Ikaw ba? Isko? Okay sir. Isko? Ay, Manny Pacquiao daw siya. Manny daw. Ma'am, kayo po. Isko nga. Isko Moreno po. Ma'am, kayo po. Isko. Isko Moreno po. Thank you very much. Nandun po sa bala. Thank you very much. Sir, pabala naman sir. Selection, sino po presidente niya po? Sabi lang po sir. Hindi ako nagboboto. Hindi ko nagboboto. Bakit sir? Hindi pa nga nakagistro. Kasi po, kayo siya na po sa bala. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Next election, sino po presidente niyo po? Sabi lang po sir. Undecided si sir. Thank you po. Sensya na po sa bala. Dito. Sir, pabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Wala dyan. Wala dyan ba? Si sir, Ping Lacson si sir. Kayo sir. Sir, kayo po, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang sir. Bongbong Marcos. BBMC sir, thank you sir. Thank you very much. Bang tato, paano to? Sino po presidente niyo po? Wala pa, undecided si ma'am. Kayo po sir, bumubuto na kayo sir. Thank you po sir. Sir, kayo po. Thank you very much. Sir, mabala na sir. Next election, sino po presidente? Bongbong Marcos po. Thank you very much. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Hindi, sandali lang. May sasabi lang ko sa'yo. Di ba na-disqualify ito? Binigyan ng 5 araw? Wala pa po. Wala pa? Opo. Wait. Majority na yan. Ay, wala pa. Bakit ginaganyan yun, sir? Ma'am, majority na yan. Bongbong kayo sir. Po, salamat po. Kung ka... Ma'am, survey lang po ma'am. Survey lang po. Sino po presidente niyo po? Decided sila. Hindi ko yung survey lang po. Disqualified po siya. Hindi pa po sir. Wala pang ano. Narinig ko sa... Hindi po sir, thank you. Sir, nakaboto na tayo. Sir, next election, sino po ang presidente niyo ba? Bongbong Marcos po. Thank you. Sir, kayo po, next election, sino po ang presidente niyo ba? Bongbong Marcos si sir. Thank you very much. Kulas, ano pa may kulas? Pare, bongbong ka man. Bongbong. Bongbong Marcos. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po ang presidente niyo ba? Bongbong Marcos si sir. Thank you. Sir, kayo po. Survey lang sir, survey. Bilang. Apo. Pero si Bongbong kasi ito nga, wala ginagawa mga yan, wala rin yan. Bongbong Marcos si sir. Sir, kayo po, next election, sino po presidente niyo ba? Survey lang po sir. Ilan mo sa kamo? May tira yan. Agapo! 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 Agang baka so, iba kang gumangitan. Survey lang po ito na. Sino po yung napupusuan niyo ba? No, may ito si Pagkawa. Dapat na rin, kagawad yan. Tato. Sa importante tanay, madula-dula so. Kagawad. Ito, madula-dula sa tao.
Sir, kayo sir eh, sino po napupusuan niyo po? Basta sa importante. Sir, sino po napupusuan niyo, sir? Sino po napupusuan niyo? Basta mamaya na yan. Undecided si sir. Thank you, sir. Kayo po. Kagawad ng tiya. Sir, kayo po. Undecided din si sir. Undecided. Thank you very much. Thank you po, thank you po sa bala. Sir, pasobi naman sir. Sino po ang presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos po. Sir, bakit po si Bongbong? Ay, personado. Sige po sir, thank you po. Pasya na po sa bala. Thank you very much. Ma'am, pabala naman po. Bumubuto na kayo, ma'am? Hindi pa kayo, ma'am. Sige po, ma'am. Bumubuto na kayo? Survey lang po, ma'am. Survey lang po, ma'am. Nag-select kasi ng president niyo po. Bongbong din kayo, madam. Pero hindi pa kayo bumubuto, madam. Joke lang. Joke lang. Sige po, Bongbong Marcos din po kayo. Ma'am, bakit po si Bongbong, ma'am? Wala. Gusto ng pagbabago. Sige sir. Sige po, pasya na po sa bala. Tuloy na po yung pagkain. Thank you po. Thank you very much. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Ay, bakit po si Sir Bongbong? Mabait po si Sir Bongbong. Thank you very much. Thank you po. Pasya na po sa bala. Si ate, bumubuto na po siya. Hindi pa po. Sige po. Thank you po. Thank you. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po sir. Ay, survey. Yan. 6 na, yan. Opo. Bongbong. Bongbong si sir. Sir, kayo po. Sino pong napupusuan niyo po? Survey lang po sir. Opo. Bongbong din sa akin. Bongbong din si sir. Kayo sir, sino pong napupusuan niyo sir? Hindi po na-decide si sir. Thank you very much. Kaya na po sa bala. Nay, pabala naman, Nay. Ay, madam, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, ma'am. Undecided si madam, thank you. Nay, kayo po, Nay. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, Nay. Sino yan, Naya? Ping Lacson, Bongbong Marcos, Manta Quiao, Donald De La Rosa, Leni Robredo, Isko Moreno. Sino po napupusuan niyo po? Survey lang po, Nay. Bongbong Marcos si nanay. Thank you very much. Kaya na po sa bala. Thank you. Nay, pabala naman po, Nay. Selection, sino pong presidente niyo po? Undecided si madam. Thank you. Madam, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Sige po, thank you. Undecided po si nanay. Thank you. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Si Bongbong. Bongbong Marcos po. Walang Thank you very si much. Pacquiao. Madam, kayo po, next election, sino? Bongbong Marcos din si nanay. Thank you. Thank you very much. Sir, thank you very much. Okay, boss. Madam, bakit kayo? Madam, pasabi naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Pasabi naman po. For president. Wala dyan. Wala dyan. Bakit po eh? Sino po yung manok niya? Grace po. Ay, Grace po. Wala po. Hindi po tumakbo si Grace po. Sino po yung napupusuan niyo po silang anim? Sa kanilang anim pa lang. Po, Isko Moreno po si Madam. Kayo po, Madam. Bongbong Marcos po. Ma'am, baka may gusto kayong sabi kay Sir Isko. Wala po kayo, ma'am. Wala po kayo gusto sabi kay Sir Bongbong. Wala po kayo. Sige po, thank you very much. Kasi nga po sa bala. Sir, kayo bumabot na kayo. Next election, sino pong presidente niyo po? Manny Pacquiao. Sir, kayo po, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Kasi magaling mag-piano. Pacquiao din si sir. Thank you. Thank you very much. Madam, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po, ma'am. Undecided si madam. Thank you. Sir, kayo po, sir. Pabala naman, sir, madam. Next election, sino po?
kandidato natin. Survey lang po. Magaling. Yung Marcos si sir, thank you. Madam, kayo po, madam. Quick selection. Ang decided si madam, thank you po. So, thank you. Pasya na po sa bala. Thank you. Ito, pasok na tayo sa palengke. Sir, pabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Po. Good morning po, Nay. Para naman po, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Marcos Sinanay, thank you. Nay, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Excuse me. Marcos din po, thank you po. Kasi yan po sa bala. Sir, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Marcos, sir. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Marcos. Baka nanonood. Hindi, wala na. Basta Marcos lang. Sige po. Sikreto na natin yan. Basta Marcos. Thank you. Sir, mabuto na kasi. Hindi kasi sir. Kaso matras. Sir, ay ma'am, bumubuto na kayo. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos si Madam. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you. Marcos la dito. Ma'am, baka hindi na ipuswal kayo dito. Madam, next election, sino pong presidente niyo po? Ha? Next election, sino pong presidente niyo po? Saka na lang, iisipin mo. Undecided si Madam. Thank you very much. Sir, kayo po, pabala naman po. Salita. Next election, sino pong presidente niyo po? Wala na, mamaya. Undecided din si Sir. Thank you very much. Thank you po sa bala. Pasensya na po. Ate, bumubuto na kayo, ate? Oo. Next election, sino pong presidente niyo po? Undecided si ate. Thank you very much. Sir, nabala naman po next election, sino pong presidente niyo po? Lenny Robredo, thank you very much. Thank you po sa bala. Pasensya na po. Marcos ka. Ma'am, pasurvey naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos si Madam. Thank you. Madam, pasurvey naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Po? Mga nakamigo eh, mga mamaya. Hindi, survey lang po, madam. Survey lang po. Hindi pa naman to. Robredo. Lobredo si madam. Thank you very much. Kayo po, madam. BBM po. BBM. Ilan Ayun, sila? sir. Sino po presidente niyo po? BBM. BBM si sir. Thank you very much. Pansya na po sa balot. Thank you. Dito. Ma'am, survey naman po. Sige, mag-face wash muna kayo, madam. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong si madam, thank you. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong, baka nanonood siya ngayon. Ayan na. Ma'am, Nay, next election, sino pong presidente niyo Basta po? bumbong ako. Bongbong Marcos si Nanay, thank you very much. Nay, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong? Wala po. Basta magandang pamamalakad, yun lang. Madam, next election, sino pong presidente niyo? Ganun din, bumbong. Bongbong Marcos po. Thank you. Baka may gusto kayo masabihin, madam? Wala po. Thank you very much. Sir, sabihin naman po. Next election, sino pong presidente niyo? Lenny. Lenny Robredo, thank you. Thank you very much. Thank na po sa bala. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino pong presidente? Sa face lang po, presidente. Survey lang po, ma'am. Survey lang po. Si Bongbong Marcos, si madam. Thank you. Thank you very much. Sir, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong Marcos, si sir. Thank you very much. Thank you. Ate, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, ma'am. Isko Moreno po. Thank you. Sir, kayo po, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Ping Lacson, thank you very much. Thank you. Pansya na po sa bala. Thank you very much. Sir, next election, sino pong presidente niyo po? Kaya ma'am, bumubuto na rin ma'am. Next election, sino pong presidente niyo? Isko ako, pare, isko. Si Sir Isko Moreno, si Sir. Sir, kayo po. Isko din. Isko din si Sir, thank you. Sir, kayo po. Manila. Isko din si Sir, madam, thank you. Ate, kayo po. Bongbong Marcos po, thank you very much. Sir, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Isko. Baka nanonood po siya ngayon. Salamat. Hindi, ang masasabi lang namin kay Isko, thank you sa paggawa mo ng Muslim cemetery sa Manila. Thank you.
Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you po. Sir, pabala naman po. Nag-selection sino po presidente niyo po? Ayun, lalabas sa YouTube na. Apo. BBM. BBM si sir. Thank you. Sir, bakit po si BBM? Solid ho. Solid na. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Anong, Mark Gibbs po. Mark Gibbs. Okay. Sir. Mark Gibbs. Mamaya, tutusin na po guys. mapapanood na yan. Mark Gibbs. Yun ito na. Mark Gibbs. Wala pong presidente sila. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Po. Secret, undecided si Madam. Thank you very much. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, ma'am. Ako, gaya ba yan ano eh? Oh, survey lang po, ma'am. Ito. Sino po? Ayan. Bongbong Marcos po. Thank you. Sir, bumubuto na kayo, sir. Hindi ba? Ay, Ate Meg, ano po? Ma'am, kayo po. Bongbong. Bongbong Marcos po. Thank you. Madam, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Dapat mo yung Thank you, sinasabi. thank you, Dapat thank you secret lang. Ay, inayin nyo naman. Hindi po, survey lang po, madam. Thank you very much. Tara, doon tayo. Thank you po. Sir, thank you. Hindi po sa bala. Video mo pa. Ano yan? Pinupog niya? Ay, ito lang. May interview ka niya. Kararating lang. Nay, Ito na eh. next president po. Bongbong Marcos po. Thank you very much. Ma'am, bakit po si Bongbong? Ayan ang gusto ko. Sila po yung gusto niya. Thank you. Thank na po sa bala. Thank you. Madam, pabala naman po, madam. Bumubuto na po kayo, madam. Andito yung manager niyo pa. Dito. Ma'am, pabala naman po. Mag-select po sino po presidente niyo po. Survey lang po, ma'am. Lene Robredo, thank you very much. Pensya na po sa bala. Kayo po, ma'am. Oh, ma'am. Oy, ga. Ito, lini kami. Sino pong presidente niyo po? Next election, 2022. Lene Robredo, thank you very much. Thank you. Pensya na po sa bala. Thank you po. Madam, thank you po. Ako, lupa. Thank you po, madam. Madam, survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos po. Thank you very much. Pensya na po sa bala. Thank you. Sir, pa-survey naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Yung, alam mo na kung sino yun? Sino po? Hindi ko alam. Oo, alam mo na yun. Ayan o. Bongbong Marcos pa. Sige po, thank you. Thank you very much, sir. Pensya na po sa bala. Thank you. Sir, pa-survey naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? BBM, thank you very much. Madam, bumoboto na kayo? Hindi pa po. Sige po, thank you po. Madam, thank you, sir. Thank you. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po, ma'am? Undecided si madam. Thank you very much. Thank you. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo? Survey lang po, ma'am. Opo. Undecided pa po. Sino po napupusuan niyo po? Sila po yung tatakbo ng presidente sa Pilipinas. Hindi ko alam. Undecided si madam. Thank you very much, madam. Thank you. Ma'am, kayo po, bumubuto na po yan? Hindi ko alam kasi. Hindi ko alam. Undecided si madam din. Thank you very much. Thank you na po sa bala. Sir, pabala naman po. Next election sila po presidente niyo po. Survey lang po tayo. Bongbong Marcos, thank you very much. Pensya na po, thank you very much. Hindi ko muna mabuti. Madam, bumubuto na tayo, madam. Hindi na po, thank you. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Ikaw, sino ibubuto mo? Hindi, survey lang po, sir. Hindi kung ikaw din, kung sinong type mo dyan. Hindi, sir. Ako po yung nagsusurvey po, sir. Pa ako Decide. desisyon mo. Sige po, Malayo pa naman. sige po, sir. Thank you po. Undecided si sir. Thank you po. Thank you po. Pasensya po sa bala. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Undecided si madam. Thank you.
Sir, kayo po, sir. Mag-selection sino po presidente niyo po. Undecided sir, sir. Thank you po. Ma'am, pasabi naman po, next election sino po presidente niyo po. Ako? Apo, sabi lang po, ma'am. Lini na lang. Lenny Robredo, thank you. Thank you very much. Pansya na po sa bala. Ma'am, pasurvey naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Si Presidente yung? Survey lang po, ma'am. Biran. Opo. Undecided si Madam. Thank you, ma'am. Kayo po. Sige, ano na. Undecided din si Madam. Thank you po. Pansya na po sa bala. Ma'am, pabala naman po. Next election. Next election, sino po presidente niyo po? No comment muna kasi wala pa naman. Ay, survey lang po. Survey. Okay. Thank you po. Pansya na po sa bala. Okay lang. Sige po. Undecided si Madam. Thank you. Ako, hindi ko tatanong kung sino bubuto ko. Sir, pabala naman po. Next election, sino po presidente? Bongbong kami. Bongbong Marcos si Sir. Thank you. Sir, kayo po. Sige po. Thank you po. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po. Thank you very much. Sino po sa bala. Thank you. Sir, pabala naman po sir. Bongbong Marcos din si Sir. Thank you. Sir, pabala naman sir. Next election. Bongbong kami. Bongbong Marcos si Sir. Thank Ano you. no, Lilian, kabiya ko eh. Thank you very much. Madam, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Ay, si Bongbong na. Bongbong Marcos po. Thank you. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente? Ay, ano pangalan mo? Bongbong na. Bongbong. Kaya sir, sino po presidente niyo ba? Ito, si Sir Bongbong. Thank you. Ibang magal. Sir, kayo po. Ay, madam. So, Kayo po si Sir Bongbong. BBM ako, sulit. Solid BBM. Thank you. Thank you very much. Pasya na po sa bala. Thank you, sir. Okay. Mapabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Undecided si madam. Thank you. Ma'am, kayo po. Next president, sino po? Next election, sino po presidente niyo po? Undecided si madam. Thank you. Ma'am, bumuboto na kayo, madam? Hindi pa po. Kayo po, ate. Undecided po. Thank you. Thank you po. Pensyon na po sa bala. Ma'am, abala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Yun, Rodrigo. Thank you. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin kay Ma'am Nini. Wala po, thank you po. hindi naman ako kilala. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Presidente si Madam, thank you. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Mag-iisip muna ako. Undecided din si Madam. Thank you very much. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Ay, hindi. Marcos ako. Bongbong Marcos. Thank you very much. Sir, Lini Robredo si sir. Thank you. Lini Robredo. Madam, kayo po. Next election. Di bagula. Sige, kamatis yun. Bongbong Marcos, Pangasinan. Bongbong Marcos. Nasa Marcos din ako. Hi, Marcos din po. Thank you very much. Pa-share po sa bawat. Thank you po. Presi ko ma'am. Nandito tayo, guys. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Sabi lang po, sir. Presidente, Apo. Sino pong napupusuan niyo po? sili nila. Si Lenny Robredo po. Thank you very much. Thank you, sir. Kasi nga po sa bala. Ma'am, tayo po, ma'am. Sir. Pwede po pumasok. Sige. Thank you po. Sir, pabala naman po. Ma'am. Lenny si madam. Thank you. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo? Sir, bilang po. Bongbong Marcos si sir. Thank you. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you. Sa survey mo. Po. Sino ang una sa survey mo? Si Apo. Sige po, thank you very much. Sir, thank you ha. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Sir, pabala naman sir. BBM. BBM si sir, thank you. Sir, kayo po, next election. BBM din si sir, thank you. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Yun na pakyaw. BBM si sir, thank you very much. Thank you po. Thank you po. Sir, pabala naman sir, next election, sino po presidente niyo po? Sir, pabala naman po. Marcos si sir, thank you.
Thank you po. Pansya na po sa bala. Ma'am, pabala naman po. Direksyon sino po presidente niyo po. Survey lang po. Po. Hindi, survey lang po. No? Kung sino pong yung napupusuan nyo, kung sino po yung manok nyo sa darating na halala 2022. Survey lang po. Sila pong anim ang tatakbo sa presidente ng Pilipinas. Sino po? Ping Lacson, si Madam. Thank you. Ma'am, kayo po. Sino pong presidente niyo po? Po? Marcos po, si Madam. Thank you very much. Sir, kayo po. Next selection, sino po presidente? Po? BBM. Thank you. Thank you very much. Pwede po pumasok sa thank you po. Ma'am, pasurvey naman po. Next selection, sino pong presidente niyo po? Marcos, si Madam. Thank you. Tay, kayo po. Marcos din si tatay. Thank you very much. Pansya na po sa bala. Thank you very much. Sir, thank you. Ano po, si Vlog yan? Opo, sa ano po, Mark Caves. Mark Caves. Thank you po. Ma'am, thank you po. Pansya na po. Dito. Dito sa ate. Ate, pasurvey naman po ate. Po. Sige po. Thank you po. So what's up bro? Medyo marami na yung na-survey natin dito sa San Carlos, Pangasinan at medyo pagod na rin po ako kasi dalawa pong palengke dito sa San Carlos, Pangasinan. So ulit hanap tayo ng place para bilangin natin kung sino bang lumamang dito sa Kalye survey dito sa San Carlos, Pangasinan. So tara, let's go, samahan niyo ako. Yo, so what's up mga kasuke, at ito nga ay tapos na po ang ating Kalye survey. So bibilangin na natin kung sino bang lumamang dito sa San Carlos, Pangasinan. So kitang-kita nyo naman guys, so kung sino ang lumamang dito sa Kalye survey. So pero bibilangin pa natin kung sino bang lumamang. Okay? So uunahin natin kay Sir Ping Lacson. 5, 6, 7. 7 po kay Sir Ping Lacson, at kay Ronald De La Rosa 0 po, at kay Sir Bongbong Marcos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 141. So yun, ulitin po natin. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 141. So kay Sir Isko Moreno po, 5, 10, 15, 16, 17. Ulitin po, 5, 10, 15, 16, 17. At kay Sir Manny po, 5, 10, 30, 5, 10, 11, 12, 13. Kay Ma'am Lenny po, 5, 10, 11, 12, 13, 14. 14 po. At sa ating undecided po, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ulitin ko po. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 60, so kulang po yung isa. So 64 lang po yung ating undecided po. So 64 lang po. May apat po dito. 1, 2, 3, 4. Ulitin po natin ulit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Babalikin natin. 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64. So 64. So yun po ang ating Kalye survey dito sa San Carlos, Pangasinan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa akin sa Kalye survey. Magandang buhay po sa inyong lahat.